Hello. I'm back with another social post review video. Lasi pini mang ke litum Facebook rong pen ason post pan si kelang dan mang jila pen ason pen mang ke ing nek meme tadu. Lapen penangan post mang ke litum mat hadun meme post tadu. Lasi lapuson post mang si pini litum labang so video pen lang dam nang po. I am Mersong, you're watching Short Guru. Lasi ke cengsi bang ke la ke mat hadam meme alam lo. Karbiang long along bang ningkan hini ke thombak dulu lamartan ke klang kle. Alam arjan klang kle masih putang te amen mang ke ajulong bang. Kopine Mirbeen tang ho, adlet tang ho. Lapuson kopine ne alam arjan do ulang anta. Sita me lahai ho alam arjana bang litum amen si arjulong cocok, mate thek dunong cocok. Alam arjana bang ke theater long sita me phongphoni pak lang po bon cek titi. Lapuson ne kopilo ne non tamadu ta je thana bang ave. La si lahai ho lapuson alam arjana fan ko mane bang hu bang phitu mang ke kelang kang tung tum do kok ta hai mene. To kok ta hai mene kali do el. Ne matal bon. Pematnya tu mangke kelang kang tung sika chong hong un elo. Lamat aning ki pung pena bat si social media long bang postan lo. Mirbeen adalet alam arjano anta gupie post release leda. Release led kali alam arjan ke release elo. Release elo si actor actress tu manta award ke long lo ke. Lason tak si Malin Tissopi ta labang so Mirbeen po alam arjan long pensi best actress anong ke long lo ke. Tangte alam arjan bang ko man lo ke lang lo. Mate release liang kutong award pidet ma. Release liang ko award long lok po ne li aprang ta lapuson alam arjulong lo nang na. Lapuson pulute film je thang dap uji sita me producer ki produce na tangka bang si pleng pede ji lasila Mirbeen alam arjan ta lapulo kali lapunang nak lo alam arjan ke rat thelong le pinlang sita me actress fan bang ke best actress award pl kadu kavita EPHLC fan si sport non ke bang ji MP Elson ke haipoma a caption ke porhe dulong atengte spelling ka mistake ke a PhD si ke long lo bon ke le huita claim nang ji sita me aprang lo chali de tha you illiterate boy tang ho kamarli malong news long pen birta aki minyang le thu alilo hul bang so birta bang la pulo non ke malong news long putuga chipitu nang ji edon pen inunu ta ho lasi adon tena phanta malong news hin pen lak isi tang ka pipon po lasi lang nam thunang non bang ke Facebook profile name kache tok nang ke hai tang de lo pot amen ta thandak po sermili rong hang pi. Welcome to my profile. Don't fall in love, just fuck and fly. Hey, गाड़ी start कर. Lasi mata tha lapuson abayo sitami itum karbiang long ke donin super martum a Facebook profile long do. Laso bayo join ne pentum Richard de pipro isina. Tarjen ke bang habit ing nam ajo lok se ke do munit lo. Munit lam kaning ye thek ya phelam lo arjena thek dong lela. Sita lapuson sita me lang ka girlfriend do. Ne ke wrong se ke do bang lo. People ne avi ke. Uf ornam pinso ko yo. Arnam long ke hang radang lo. Munit thelagari pina chong hundet bo. Jong sila puson caption ke tok pen le sining suman baklo dubji puson teneta hangji hair nam lo. Caption lang tha after so many days. Tante labang so caption labang so photo ke lang tum pilo ka sini ke. First picture lo mang ke edit thekela. Amasi raw photo se upload chok lo. Lasi second photo lo mang ke alang edit ko nanne chali dun lo amasi background blur se bi thek lo. This much only. Lasi pinya video le thot sita me la dakan ington pon kok anang bon. Paran ke penap tan thuna. Pinya video bang ke ko nanne ke le le do kok ta hai. Choro lo lapon ke lang apot.